ushikwa hejuru uri Imana yo guhimbazwa. Hallelujah. Uriterera rwa none turi imbere y'amaso yawe. Hallelujah. Turi Hallelujah. imbere yawe Mana. Titwagiye imbere y'abakire n'abanyabwenge. Twaratabaje hirya no hino. Twagejeje amabaruwa hirya hino yo gutabaza. Twavuze mu bakomeye mu bihugu bikomeye hageze amajwi. Mana mu bategetsi bakomeye hageze inyandiko zo gutabaza, ariko ntaco biratanga. Tuje imbere yawe tugufitiye icyizere, tuguhanze amaso uri Imana yacu. Turagutumbiriye, niwe wabyiringiro byacu bitazabikoze isoni. Umurinzi yaravuze ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, ngo nanone uturengere tugeze kugupfa. Mana urengere igihugu cya Kongo, urengere Murenge, ugere Murenge Mana. Twarahakubonye uhagere Mana. Data mu izina rya Yesu, Imana igira neza, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi, Imana ishobora byose. Muri uyu mwanya ubabarire Mana, utubabarire. Twaragucumuyeho utubabarire. Ubabarire ubwoko bw'abanyamurenge. Ndabyatuye ubabarire ubwoko bw'abanyamurenge. Uri murara, uratuzi, uzi abagabo n'abagore, uzi abahungu n'abakobwa. Uratuzi, utuzi mu mitekerereze no mu mivugire. Nta byaha biruta imbabazi zawe twakoze. Imbabazi zawe nizo nishi kuruta ibyaha byacu. Ariko uyu mwanya utubabarire, udukureho umuvumo, udukureho intambara, udukureho ibyago n'amakuba, udukureho kiriya gitero, udukureho ruriya rupfu, udukureho kariya karengane. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, twabanye n'abariya bantu neza. Uribuka kuri abantu twataramanye na Maco, twarataramanye. Yaririmbye indirimbo z'ikibembe mu rubunga, yaraziririmbye narazumvishije. Mana we, kwitara twasenganye na Ntembagara, mu izina rya Yesu Mana waragaragaye, turi kumwe nawe mu rusengero, twicaranye nawe, twarasenganye, bariya bantu twarasangiye. Mana wibuke babembe, mama yageze aho amata narabiboneye, bakamishaga iwacu, abagore babo babyaye barakamisha, data yarabakamiye. Mana narabibonye, Mana biriya bintu ntiwabinezererewe. Twaraturanye nabo, twarahinganye mu mirima, twariganye n'abana b'ababembe mu turambo, twariganye n'abimaranda, twicaranye nabo ku ntebe. Ababembe baratwigishije, arenga yabaye umwarimu. Mana we, kiriya gihugu cyongere kibe nk'amahoro. Twongere tubane nabo, twongere tugirane amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ifite imbaraga, Imana igira neza, Imana y'ubwiza n'ubutware, Imana y'ububasha, Imana ifite igihugu cya Kongo mu kiganza cyawe. Kongo irimwo. Rengera kiriya gihugu. Hano kuvuga hari aho abantu bashimye ko wabakuye muri gereza. Hari imirimo wakoze. Ongera ugere no muri gereza Mana. Hari abandi bakirimo, ubakuremwo, ubaburanire. Uri avoka, ubaburanire. Uje mu nkiko ubaburanire, uje mu baboshe ubaburanire, ubabarira abacumuye. Urengera abarenganijwe, ubarengere. Uri umurengezi, ubarengere. Mu izina rya Yesu, ukuboko kw'Imana nikugaragare muri Kongo. Ariyo kiriya gihugu wagikoreyemo imirimo, kiriya gihugu wakigaragayemo, kiriya gihugu wagikoreyemo, tukikuzimo, twakikuboneyemo, twakikumviyemo, wakigaragayemo. Mana yacu, Mana yabanye n'ababyeyi bacu inganji. Bana baseruka inganji, ubwira bamwe gusahura abandi babuza kubirya kugira ngo babone aho bihanira. Wakoze
biriya wakoze biriya kubera urukundo rwawe, kubera ineza, kubera imbabazi, kubera ubuntu bwawe, kubera urukundo ugira, imbaraga n'imbabazi zawe, gukomera no kugira neza n'ukwawe Mana, n'izina rya Yesu. Ziriya ntambara nizishire, ziriya ntambara nizihagarare. Uri Imana igira neza, uri Imana igira neza, uri Imana igira neza. Nihaze ingabo z'amahoro muri Kongo, nihamanuka ingabo z'amahoro muri Kongo, nihamanuka ingabo z'amahoro zivuye mu ijuru, zirwanisha ziriya ngabo zica, ziriya ngabo zitera, ziriya ngabo zibuza amahoro, ziriya ngabo zakuye abantu mu zabo, ziriya ngabo zanyaze abantu, ziriya ngabo zibujije abantu amahoro, nihamanuka izo mu ijuru zifite amahoro, mu izina rya Yesu Kristo. Mana yacu we turagutakambiye, ntituzoreka kuko tukuzimo ububasha, tukuzimo ubushobozi, tukuzimo imbabazi, tukuzimo urukundo, tukuzimo kutwumva, tukuzimo urukundo wadukunze kera ngo nzatumye utanga umwana wawe kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Tukuzimo izo mbaraga Mana, tukuzimo izo mbaraga. Hari ibyo wakoze, 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 hari ibyo wakoze. Mana yacu, Mana igira neza, Mana ivuga bikaba kandi ngo wategeka bigakomera. Imbaraga zawe n'amahoro yawe no kugira neza kwawe nibiseruke muri Kongo. Bari mu kaga, bari mu marira, hari abaraye mu ishyamba, hari ababuze abana babo, hari ababuraye, hari abikoreye amaboko, hariho abana barira. Tabara Mana ya Isiraheli, tabara Mana yatabaye Isiraheli, ubakura muri Giputa. Mana y'igitangaza, kura ubunjyane muri Kongo, kura amahoro make muri Kongo, kura umubabaro muri Kongo, kura ziriya ntambara, kura hariya makuba, kura mu biriya bizago, kura mu biriya bintu Mana. Ufite izo mbaraga, niyo mpamvu tudahwema abangana gutya twahuriye kuri uru rubuga, ko turatabaza, ko turataka, ko turagutakambira. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana kora ibikomeye, kora ibikomeye Mana, kora ibikomeye, kora biriya ibidashobokera abantu ku Mana ngo birashoboka. Ayi Mwami Yesu we, ndabizi ko bizoshoboka abantu bakongera bakaragira bagatunga, ndabizi ko bizoshoboka ariya matorero abantu bakayavugira mu neza yabo, ndabizi ko bizoshoboka abantu bakongera bagahinda bakeza, ndabizi ko bizoshoboka tukongera tugataramana n'abariya Mana, n'abariya abantu twaturanye, bariya abaturanyi baduhindutse, twokongera tugataramana, twokongera tukabana, twokongera tukumva za ndirimbo z'ikibembe, twokongera tukumva indirimbo z'igipfurero, twokongera tukagenderana, twokongera tugahinga mu mirima imwe. Zoshoboka, zoshoboka, wobikora byoshoboka, ntacyo kunanira wobikora byoshoboka. Mu izina rya Yesu Kristo Mwami, utabare, urengere, weyure kiriya gicu, uhagarike iriya migambi y'abanzi, uhagarike, 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 uhagarike ariya majwi y'umwijima yongorera abatuma kwica no kunyaga. Nahagarare mu izina rya Yesu Kristo, uhera kuri perezida ushiremwe amahoro, uhera ku ngabo z'igihugu ushiremwe amahoro mu mitima, uhera ku bayobozi, kuri badupita, amaprovinsi yose ya Kongo, nayohereza mu imbaraga z'Imana. Amahoro y'Imana naganze, amahoro y'Imana nategeke, amahoro y'Imana nagwire, amahoro y'Imana natwikire mu mitima, nihabemwe amahoro mu migambi nibibwire gutegekesha amahoro, nibibwire gutegekesha amahoro, nibagenderere gutegekesha amahoro, nibagambirire amahoro, nibagendere mu mahoro, nibavugire mu mahoro yawe yandi wadusigiye. Ayi Imana we, ese ntiwayasize muri Kongo, wayasize muri Kongo, iho ntiyasigaye amahoro, waravuze ngo dusigiye amahoro. Ayi ayo mahoro naganze Mana we, ayo mahoro nagaragare Mana we, ayo mahoro mu mitima ni haba amahoro, reka hava amakimbirane haba amahoro, mu bayobozi ni haba amahoro,
mu basirikare ntihaba amahoro, mu baturage ntihaba amahoro, ntihaba amahoro y'Imana. Ndatura amahoro, nahamagara amahoro y'iyaremye ijuru n'isi. Imana yaje we, amahoro yawe Mana, amahoro yawe adukubararindana. Imana we, tabara mwami Yesu we, tabara mwami Yesu we, tabara mwami Yesu we. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, waratabaye inganji, waratabaye Mana, waratabaye muri Zura, waratabaye wa munsi bari muri Tanganyika, waratabaye Mana we, waratabaye, waratabaye Mana we, waratabaye, waratabaye Mana muri Tanganyika, warahagaragaye, waragaragaye bakurikiwe, urabiyereka, urabarinda, urabakuye kubira bakutse. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, tukuzimye imbaraga. Uru rukerera rwanone kiricukura Mana, kiricukura Mana, kiricukura, kiricukura, kiricukura. Reka guceceka, reka guceceka Mana, gira imbabazi, ugira imbabazi, ugira imbabazi, imbabazi zawe ni nyinshi, ugira imbabazi Mana. Reka guceceka, reka guceceka Data, uri Data, natwe turi abana bawe, twavuye mu bise by'amaraso Yesu Kristo. Mana we, niwe wadutoranyije kera. Mwami Yesu we, duhindukirire Mana, hindukirira Kongo, hindukirira Kongo, hindukirira kariya gace ka Minembwe, hindukirira mu Mibunda, hindukirira Indondo, hindukirira hariya hose Mana, mu izina rya Yesu. Dore abacu uko bameze, dore amarira yabo, dore mwami umubabaro, dore akarengane, dore mwami inzara, dore ubukene, dore biriya byago, dore ariya makuba, nagutungira agatoki. Kora ibikomeye Mana, kora ibikomeye Mana, ubarengere mwami, ubarwanirire, ubarinde, ubaragire, ongera ubagarure nk'amahoro, ongera ugarure ibyishimo mu izina rya Yesu. Zino ntambara ziraterwa n'iki? Zino ntambara impamvu yazo n'iki? Tuma tumara iminsi ingana gutya mu izina rya Yesu Kristo. Ese Mana kutazomba biriya bintu hari inyungu bifitemo, hariya kurahunguka iki? Biriya bintu n'iki? Niki wahunguka hariya Mana? Niki ugambiriye hariya? Niki washaka kutumenyaho? Niki washaka kutwigisha? Niki washaka bwira ko twebwe tukuzi w'ineza, ko tukuzi w'imbaraga, ko tukuzi urukundo, ko tukuzi ubutware, ko tukuzi ububasha, ko tukuzi kuri Imana yacu, uri mu ruhande rwacu. Witwa Emanuweli, bisobanurwa ngo uri Imana iri muri twe, kandi uri Imana ituranye natwe, kandi ngo uri n'Imana iri mu ruhande rwacu. Mana, niko Pawulo yavuze, ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu ninde? Ese uri mu ruhande ruhe Mana? Uri mu ruhe ruhande? Uri mu ruhe ruhande? Uri niba uri mu ruhande rwacu Mana, nibigaragare. Uri mu ruhande rwacu, nibigaragare. Uri muri twe, nibigaragare. Uri muri twe, wavuye mu ihema, wavuye mu ihema. Mana we, uri mu ruhande rwacu, uri muri sayidi yacu, turi muri sayidi y'ababuranyi, uri muri sayidi yacu, uri muri sayidi yacu. Mana igira neza, Mana igira neza, Mana igira neza. Utabare mwami Yesu, utabare mwami Yesu, utabare mwami Yesu. Mana we, ureba ariya maraso y'abana batoya. Mana we, baharengana, barimo bazira ubusa. Mana igira neza. Mwami Yesu, Mwami Yesu,
turahagarika mu izina rya Yesu, turahagarika ziriya ntambara mu izina rya Yesu, turahagarika mu izina rya Yesu, turacecekesha mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe buganze, amahoro y'Imana. Mwami wanje we, mwami wanje we, ayongera ategeke, yongera ategeke, yongera ategeke, yongera ategeke, yongera ategeke, yongera ategeke. Ta wundi tubwira, ta wundi wabona amarira yacu ni wowe, ta wundi twabwira. Imana we, turi mu gutaka, ibihugu bikomeye bigaceceka, turi mu gutaka, abaperezida bashoboye gukora bagaceceka. Ni ukubera ko abacecekesha, ni ukubera ko abacecekesha, uwo bakoraho bohaguruka, uwo bategeka bohaguruka. Hari abahaguruka ku bwacu, hari ingabo zohaguruka ku bwacu. Twaratakambye, twaratatse hirya no hino, Mwami Yesu, ariko ni wowe Mana igira imbabazi kuruta hariya turimo dutakira. Ni wowe Mana ifite imbaraga kuruta bariya twatubwira. Ni wowe Mana ishobora biriya kuruta bariya twatubwira. Ni wowe Mana yotegeka kuruta bariya twatubwira ngo baze. Mana mu izina rya Yesu, Mana mu izina rya Yesu, nibigaragare kuri Imana yacu, nibigaragare kuri Imana yacu, nibigaragare kuri Umukiza, nibigaragare kuri Umurengezi. Imana igira neza, Mana igira neza, Mana yumva, Mana itabara, umucunguzi wacu. Mu izina rya Yesu Kristo, ariya matorero niyongera wewe ibiterane, iya misozi niyongera izagire nika, ubwo butunzi wari waraduhaye. Imana we, nibwo butunzi wari waraduhaye we. Imana we, twagaze dukwa amafaranga, ariko ko turakwa amafaranga, ko turakosa amafaranga. Mana we, tizari ibyacu, tizari ibyacu. Ibi tuba dukora tizari ibyacu, nuko tubwira twakoshaga inka. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, none turi mu gukosha amafaranga. Ni ukuri kurabyemera. Ndetse abenshi tuzi no kuyakorera kubera ntiyari yacu. Mu mitwe yacu haba korora, ba data bari aborozi, basaza bacu bari aborozi, ba data mukwe bari aborozi, ba sogokuru bari aborozi. Mana we, Mana we, Mana we, reba, urebe Mana, urebe, ubirebe, utugirire imbabazi, utugirire imbabazi, utugirire imbabazi, utugirire imbabazi. Ndetse n'ugiraga amafaranga yagazagura inka akaja gukwa, ariko ubu ngubu Mana, reba iyi mpinduka, reba ibihe biha bihinduka. Ko birahindurwa n'iki? Ntibiha bihindurwa n'amahoro, ko birahindurwa n'ibibazo. Ibintu ko turabiterwa n'intambara, ibintu ko turabiterwa n'uko ubutunzi bwacu bwanyazwe, ibintu ko turabiterwa n'uko ntanga tukigira. Mana dutabare, Mana dutabare, abana bacu bongere bakobwa inka, Mana abana bacu bongere baragira inka, Mana abana bacu bongere bamenye gukama, Mana abana bacu bongere banywa amata muri kiriya gihugu, Mana bongere hagaragare ubutunzi bwacu. Mana ubutunzi bwacu, Mana ubutunzi bwacu bwari inka, nizo twari dutunze, none zashize, none zaranyazwe. Mwami Yesu, mwamugira neza, mwamugira neza. Garura buriya butunzi, garura buriya butunzi, wongere ubugarure, wongere ubugarure Mana, wongere ubugarure, wongere ubugarure, wongere ugarure amahoro, wongere ugarure, wongere ugarure. Abana bacu turi mu kubabwira imico, tukibabwira ko imigani, bigatangaza, bigatangaza, bigatangaza. Mana mu izina rya Yesu, urengere kiriya gihugu, urengere kiriya gihugu hirya no hino, utabare, uhageze amaboko, uhageze amahoro, uhageze ijwi, uhageze ubutsinzi, uhageze ubutabazi, uhageze ineza.
uhageze imbaraga, uhageze gukomera, uhageze gutabarwa, uhageze ububasha bwawe Mana. Mana yacu, uhageze ububasha bwawe muri aya masaha, muri uyu mwanya. Wumve kwinginga kwacu, wumve gutaka kwacu, ko turarira, ko turatabaza. Ni wowe byiringiro byacu bitazabikoza isoni, ni wowe byiringiro byacu bitazabikoza isoni. Ai mwami Yesu we, mwami Yesu we, mwami Yesu, muri rukerera uri Imana yacu, uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu. Data turagutabaje, data turakwinginze, data turaguhenzahenze. Utugirire imbabazi, utugirire neza, utugirire imbabazi. Imbabazi zawe zitembe, imbabazi zawe zitwikire.